우리가 지난번에 여기 12절 말씀까지 우리가 살펴봤습니다. За эдлээ Юда намыг үзэж байгаа тийм ээ. Өнгөрсөн жилдэр хэдүүлээ 10 дугаар 10 хүртэл үзсэн. 우리가 지난번에는 특별히 유다가 이 거짓 교사들의 어떤 대표적인 인물 세 사람을 들어서 어떻게 보면 그들의 어떤 불신앙적인 모습들을 증거를 했어요. хэдүүлээ өмнөх жилдэр болохоор чинь ялангуяа Юда хэлсэн тийм одоо бидний дунд байгаа мэдхгүй бид нар өөрсдөө бичиж бодож байгаа. Гэтэл бидний дунд байгаа хүмүүсүүдийн тэр онцлогуудыг харсан тийм эзний биш хүмүүс буюу одоо тэр юуны Библийн агуулгын талаар харсан тийм ээ. 11절에 있는 것처럼 가인이라는 사람, 발람, 또 고라라고 하는 이 세 인물을 통해서 그들이 하나님 앞에서 얼마나 거짓되고 잘못되었는가를 증명을 했습니다. хэдүүлээ өнгөрсөн тэр одоо тэр Юда намнаас харахад юу яжсэн тийм ээ. Каин за тэгээд хин за 3 хүн байсан тийм ээ. Кора хин 3 бил за би одоо Библийн нэг чинь энэ 3 хүнээс харах юм бол хуурамч хүмүүс ч гэсэндээ ингээд нөө нийгмийн хувьд зэрэгтэй өндөртэй байж болдог гэдгийг харсан тийм ээ. 이 가인이라는 사람은 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 하나님이 원하시는 제사를 드리지 않으면서도 도리어 자기의 잘못된 제사를 오히려 분노로 표출하는 그런 아주 불신앙적인 사람이었습니다. За тэгээд энэ дэр хэдлээ харах юм бол те жишээлх юм бол 10-д дээрээс явж ирсэн агуулгуудыг харах юм бол Каины талаар гарч байгаа. Каин, Балам, Корегийн талаар үз. Каин ч нь болохоор яасан бэлээ өөрийнхөө бодлоор өөргөсөн. Өргөл нь бурханд таалагдаагүй. Гэхдээ тэр хүн бодох ёстой байдал чинь өөдөөс нь ууралж байгаа. Тэ? 어찌 보면 자신이 제사 드리는 그것이 하나님의 뜻에 맞지 않는데도 도리어 그 제사를 잘못 드린 것을 정당하게 생각하는 아주 잘못된 사람이에요. Тэгээ бурхан тэр таглыг хүлээж авахгүй байна гэвэл бурхан минь ямар асуудал голоо гэдэг ингээх хэвээр байдал чинь юу гэж хэлэх чинь би өөрөөснөө яагаад таавдгүй ингэсэн ийм байдлаар хандж байгаа тийм энэ бол бараг л тийм миний зөв бурханы буруу гэсэн ийм хандлагатай ийм буруу хандлагатай байсан. 또 이 발람이라고 하는 사람, 발람은 겉으로는 하나님을 순종하는 것처럼 하지만 속으로는 자기의 욕심을 따라서 술수를 부린 사람입니다. Гэтэл за хоёр дахь нь Балаам байсан. Балаам болохоор чинь одоо тухайн үед те эзний хүн гэж нэрлэгддэг гадна талаас нь харах юм бол зөв түн шиг харагдаж байна. Гэтэл дотоод байдлыг харахаар тэр хүн дотроо болохоор чинь надад ашигтай нь юу вэ гэдгийг хардаг ийм сэтгэл их байсан. 어떻게 보면 하나님의 뜻을 알면서도 그 하나님의 구원 운동을 손해준 사람이 여기 발람이라는 사람이에요. Тэгэд Балаам бурхны хүслийг мэдж байгаа. Тэгсэн мөртлөө тэр өөртөө ашигтай сонгохын тулд бурхны тэр төлөвлөгөөнд тэр саад саад болохыг сонгож ирсэн хүн ба. 또 고라라고 하는 사람은 하나님이 세운 모세와 아론을 대적하면서 어찌 보면 자신도 그 자리에 있을 수 있다. 권위에 대한 도전이라고 할 수 있겠죠. Харин Коре болохоор ч яасан гэхэлэр чинь бурхны босгосон Мосе болон Арон нарыг эсвүүцэж чаа тий. Тэгснээр адилхан л хүнштэй гэдэг шиг тий. Би ч гэсэн бас тэдний шиг байж чадна. Энэ тийм тэр тийм гэдэг одоо бурхны хүмүүсийн араас нь тий. Араас нь үг хаяад адилхан байх гэдэг их мэдл бас ингэ нөлөөлж чаддаг. Шунаад 이 교회 안에 들어온 사람 중에 거짓된 사람들의 특징이 이 세 사람들의 모습 속에 있다는 겁니다. Тэгэхээр чуулганд байгаа хуурамч хүмүүсийн одоо онцлогийг те энэ гуравтаас зөвшөөрч жишээ төдлөө харж болно. 또 여기 12절에는 이 거짓된 사람들의 어떤 본질적인 모습에 대해서 유다가 비유로 이렇게 교훈을 했어요. 12 орж өмсөний. 예, 그렇죠. За одоо эдлээ 12 дугаар ишлэл рүү орж байна. 12 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ хүмүүсийн одоо яг нэг таних байдал те мөн чанар эднэрийн эцсийн дүндээ ямар болох вэ гэдэг талаар хэлээ харъя гэсэн үг. 특별히 여기 한없이 너희와 함께 먹는다라고 하는 것은 알지도 못하고 깨닫지도 못하면서
어찌 보면 뻔뻔하게 이렇게 어떻게 보면 교회 성례라든지 또 애찬에 참여했다는 것을 이야기하는 겁니다. Мгм. Тэд нар болохоор яаж нэхлээрээ өөрсдийнхөө байгаа байдал болон гарч байгаа тэр үр жимсээ харахгүй, анзаарахгүй харин тэрийг болохоор зүгээр л өөртөө тэгсэг хэрнээ болж гин, бүтэж гин гэсэн ийм одоо сэтгэл зүгээр тийм явдаг гэдгийг ингэ хэлж. Тэгэхээр бодит байдал дээр харахаар үр жимсүүд нэг яг үхлээр байхгүй. 그리고 유다는 이런 사람들에 대해서 너희 애찬의 암초라고 표현을 했죠. Мгм. За тэгэнгүүт тэднийг юу гэсэн гэхэлэр чинь одоо зэмлж байгаа тийм ээ. А юу зэмлж байгаа гэхээр 원래 초대교회에 성례가 있었습니다. 우리가 세례와 성찬이 있죠. мгм. Тэгэхээр нөгөө хуучин гэрэн дээр ч гэсэн анхны гэрэн дээр шид нөгөө шинэ хайрын зоог яригдсан тийм ээ. Хайрын зоог болон а, нөгөө 세례와 м, 성찬이 있는데 өвдөсний 그것은 талаар яригдсан ш тийм ээ. 그 성례라고 그러죠. Тэрийг болохоор ч ариун ёслол гэж хэлэн нэрлэдэг. 애차는 그거하고는 좀 다른 겁니다. 매주마다 성도들이 같이 식탁에서 음식을 나누면서 교제하는 겁니다. Мгм. Харин тэрэн дээр тэр болон ингэж шинэ гэрэн дээр болохоор чинь хариу үйлчлэл тусдаа нөхөрлөх зоог тусдаа байсан тийм. Нөхөрлөх зоог гэдэг нь болохоор чинь одоо 7 хоног болгон цугасныхаа дараа хамтдаа зоогддог ийм зүйлийг хэлж байгаа гэсэн. 근데 그 애찬의 가장 중요한 모습은 그리스도의 사랑을 같이 나누는 거예요. Мгм. Тэгээ тэр эзний 7 хоног болгон хамтдаа цуглаад нөхөрлөж байгаа тэр нөхөрлөл донд хооллож байгаа тэр зүйлүүд нь юу юм гэхлээр чинь бас бие бинийгээ урамшуулах, өргөх те ийм эзний хайрыг ингээд мэдрүүлэх ийм зорилготой. 특별히 이 애찬은 바른 복음과 진리 안에서 그리스도의 사명을 감당하는 교제입니다. Тэгэхээр тийм ер нь бол одоо тэр эзний тэ өргөөнд хамтдаа нөхөрлөхт төрлүүдийн гол үндэс нь юу юм гэхлээр чинь тэ тэр эзний үүргийг биелүүлэхийн төлөөх бие бинийгээ урамшуулж дэмжлэхийн ийм цаг байх хэрэгтэй. 그런데 이 거짓된 사람들은 애찬에 참여하면서 그들의 목적은 바른 진리를 무너뜨리고 그리스도의 사명을 깨뜨리려는 어찌 보면 암초, 바다에서 눈에 보이지 않지만 이 바위덩어리가 이렇게 숨겨져 있지만 거기에 배가 걸리게 되면 배가 구멍이 나서 파산하는 것 같은 그런 암초 역할을 했다는 거예요. Мгм. За тэгэнгүүт тэд нэр одоо юу ч юм гэхлээр чинь а тэдний харин яаж гэхлээр чинь эзний өмнө байгаа байдлууд нь тийм биш байсан тий. Тэдний гол зорилго нь бие бинийгээ босгон байгуулах биш. Харин яаж гэхлээр чинь үнэний үгийг гуйвуулах. Дотроос нь одоо тэглэг хад болж гин гэсэн үг тий. 참 Тэглэг хад гэдэг чинь болохоор чинь гадна талдаа харагдахгүй. Тэгэн гутаа илүү ингээ шүрэн арал шиг гэсэн. Ерөөс ингээ ил харагдахгүй хэрнээ доороос нь ингээд нэг завнуудыг сүйтгэд идэг шиг гэсэн. Дотроос нь хүмүүсийг ингээд буснуулахын зорилготой гэсэн. 교회 안에도 이런 암초와 같은 잘못된 진리를 가지고 있는 사람이 생기면 교회가 큰 혼란이 옵니다. Тэгээд ерөнхийдөө бол чуулган дотор тийм ээ. Яг энэ шиг тэр дотроос нь ингээд буснуулагч нар байх юм бол алстаа маш ингээ хортой байдаг. 또 이 사람들은 특징이 자기 몸만 기르는 목자라고 그랬어요. Тэгээд тэднийг бас үсгэлэр чинь тэд нар бол зөвхөн өөрсдийгөө л тэжээхтэр анхаардаг хончдоо гэж хэлсэн. 자, 목자의 사명은 자기 양떼를 목숨을 걸고 지키는 것이 목자의 사명입니다. Ер нь бол хончин хүний үүрэг юу вэ гэхэлэр чинь өөрийнхөө тий одоо өөрийгөө хойш нь тавиад хондуудаа аврах, хондуудаа тэжээх төр гол анхаарал байх хэрэгтэй байдаг. 자, 여기 그런데 이 거짓된 사람들은 양은 돌보지 않고 자기 몸만 기르는 사람이라는 표현이에요. Гэтэл энэ дээр яаж хэлэх чинь өөрсдөө тэжээдэг гэхэлэр чинь хондууд нь тэнцээ өсөж гэнэ үгүй юу хамаагүй зөвхөн өөрсдөө би ямар вэ би ямар вэ гэдэгээрээ анхаарч идэх гэсэн. 요한복음 10장 11절에
예수님이 말씀하시는 것처럼 예수님은 양을 위해서 자기의 생명을 내놓습니다. Иохан номын 10-ын 11 дээр гардагчлан эзэн Есүс өөрийгөө бас би хончин гэсэн. Гэтэ тэр хончин Есүс бол хончин Есүс болохоор яасан гэхээр хоньныхоо төлөө амиа өгнө гэсэн. 그렇지만은 여기 이 거짓된 사람들은 자기 유익과 자기 욕심을 위해서 양을 이용하는 자라는 뜻이에요. Харин энэ чи гарч байгаа одоо тэр өөрсдөө тэжээдэг хончдөг чи энэ хүмүүс яаж мэтлэр чинь тэд нар хондууд ч юм уу те хонь сүрэг яхад хамаа байхгүй би яамаар энэ надад юу хэрэгтэй вэ те өөрийнхөө ашигын төлөө хондуудаа бас хэрэгэлдэг гэсэн. 결과적으로 이 거짓된 사람들은 참된 목자가 아니라고 얘기하는 겁니다. Тэгэхээр эцсийн дүндээ харах юм бол тэд нар бол жинхэнэ хончид биш ээ гэж хэлсэн. 오늘도 교회에 목자들이 양떼들을 이용해서 자기 유익을 보려고 하는 사람들이 많아요. Тэгээ энэ удаа одоо энэ цаг үед ч гэсэндээ өөрийнхөө одоо тэр ажлыг бүтээхэд тулд хондуудыг ашигладаг хүмүүс олон баг. 자, 그러한 사람들을 아주 우리는 경계해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тийм хүмүүсээс болгоомжлох хэрэгтэй. 또 우리 스스로도 교회 안에서 양떼들을 이용해서 내가 이익을 보려고 하는 생각이 있다고 하면 내 생각을 갖다가 강요해가지고 그대로 그 양떼들을 만들려고 한다고 하면 그건 잘못된 거예요. Тэгээ бид нар бусдыг бас ингээд тэр тийм байх, ийм байх гэхгүй өөрсдөө ч гэсэн бас болгоомжлох хэрэгтэй. Би тэгээ өөрийгөө ичхэмгүй хончин гэж бодсон явжсэн чинь нэг мэдсэн чинь би өөрийнхөө төлөө хүмүүсийг хөдлөөдөг, хондуудаа ингээд авдирдаг ийм болцсон явж явах вэ гэдгээр бас болгоомжлох хэрэгтэй. 자, 고린도전서에 있는 말씀처럼 교회의 머리는 그리스도입니다. Тэгээд нэгдүгээр Коринтер хэлсэнчлэн тий чуулган байгаа чуулганы ихтэй толгой нь Христ гэсэн. 자, 우리는 각 지체의 부분이라고 그랬어요. Тэгээд бид нар болохоор юу гэхээр тэр биений бүх аль нэгэн хэсгийн эрхтэн. 자, 머리를 받들어가는 그 어찌 보면 도구일 뿐입니다. 명심해야 돼요. Тэгэхээр бид нар болохоор юу хийж байгаа гэхээр бид нар бол зөвхөн тий одоо тэр биеийг бүрдүүлж байгаа нэг хэсэг буюу зүгээр тэр толгой тарих удирд нь тархинд удирдуулж байгаа нэгэн хэсэг гэдгээ санах хэрэгтэй. 그러니까 자기가 대장이 돼가지고 자기 이익을 위해서, 자기 유익을 위해서 양떼들을 이용하는 것이 아니라 우리는 예수 그리스도를 섬기고 또 예수 그리스도 안에서 성도들이 예수님을 닮아가도록 인도하고 섬기는 자라는 것을 명심해야 됩니다. Бид нэр өөрсдөө нөгөө нэг заримдаа андуурсан явж болохгүй. Би нэг бүх юм мэддэг юм шиг, бүх хүн надаас асуугаад ирэх хэрэгтэй юм шиг тэг ингэж бодож болохгүй. Бид нар бол зөвхөн эзэн бурхны хүсэж байгаа аль хэдийн дуудагдсан байгаа тэр хүмүүсийг тэг бурхан дуудахыг хүсэж байгаа. Тэр дуудахад нь би зөвхөн тэр дуу хоолойнд болж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 또 세 번째로는 바람에 불려가는 물 없는 구름이라고 그랬죠. За тэгээ дараад нь бас хурамч хүмүүс юу гэсэн л онцлог нь болохоор чинь салхинд туugдж байгаа тэгсэн мөртлөө юу хүснэ хур байхгүй буюу бороо байхгүй үүл гэсэн. 어찌 보면 구름이라고 하는 것은 기근의 때 사람들에게 희망을 줍니다. Тэгээ үүл гэдэг болохоор чинь ер нь бол тэ ялангуяа юм ган гачгийн үед бол үүлийг хүмүүс харах юм бол үнэхээр найдвар тэгдэг. 그 희망은 비를 내려서 땅을 적시는 것이 구름의 사명이에요. Тэгээ яагаад хүмүүс үүлийг хараад найдвар тэгж байгаа гэхэл чинь үүл гараад бороо орно гэдгийг хүмүүс мэддэг. Тэ? Тэр 근데 утгаараа найдвар 구름이 тэгдэг. 네. 근데 구름이 바람에 불려갑니다. 바람이 불면 구름이 싹 지나가죠. Гэтэ нөгөө яг үүл гарсан гэсэн үүл харагдсан ч гэсэндээ нөгөө үүл нь салхинд шууд туудаад яваад өгч яах вэ? 사람들이 비가 좀 내려서 희망을 바라보고 있는데 희망으로 그 희망이 사라져버린 존재라는 뜻이에요. Тэгэхээр хүмүүс болохоор чинь за яста сайхан асгархан дэ гэж хэлтэл нөгөөх нь тусалч ус орохгүйгээр яваад гэх юм бол яах вэ? Тэгэх юм бол хүмүүс найдвар тий алдагдана гэсэн үг. 그리고 거짓된 사람들은 겉으로 볼 때는 요란하고 화려하지만 실제로는 아무런 희망이나 도움을 주지 않는 자들이란 뜻입니다. Тэр энэ мэдчлэн
хуурамч хүмүүсийг харахаар гадна талаас харах юм бол тий за эндээс ч нэг юм гарандаа нэг юм дуулгандаа гэдэг шиг тий нэг тийм мундаг харагдаад байгаа. Гэтэл яг бодит амьдрал дээр болонгууд ямар ч тийм нэг хур нэг тусалж бас өгөхгүй байгаа үйл шиг гэсэн үг. Нөгөө өгөөж байх тийм эд гэсэн. 또 네 번째로는 여기 죽고 또 죽어 뿌리까지 뽑힌 열매 없는 가을나무라고 그랬어요. За тэгээд дараад нь дөрөвдүгürt нь юу гэсэн бэлээ? Үндсээрээ суглагдсан гэсэн тий. Одоо юу гэдгийг үхсэн. Тэгээд тэр чинь дахиад нь ургах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр өвс ногоо урган бол үхээ дахиад ургадаг тий. Гэтэ энэ болохоор үхсэн. Тэгээд дахиад үхэж байгаа. Үндсээрээ суглагдчихсан. Үндсээрээ бүр хатцсан. Үр жимс байхгүй. Намрын мод гэж. 자, 특별히 여기 이 가을나무라고 하는 단어가 참 중요한데요. Энэ дээр хэдлээ харахад бол энэ намрын мод гэдэг үгэн дээр хэдлээ жоохон анхаарах хэрэгтэй. Энэ их чухал агуулга байна. 보통 가을나무는 추수 열매가 다 끝난 다음에 이제는 더 이상은 열매가 맺힐 수 없는 그런 나무를 가리킵니다. Намрын мод гэдэг үгэнд дотор юу орчин гэнгүүт чинь хэдүүлээ бодох юм бол намар аль хэдийн ургах юм ургуулад өгөх юм өгөөд үрчимс нь одоо боловсроод дууссан. Тийм мод гэсэн үг нь тий. За одоо бол би жоохон амрах хэвээр одоо надаас үр зэвс харах юм байхгүй шүү. Хөөц энэ модыг болохоор чинь намрын мод гэж. 그런데 이 나무가 죽고 또 죽어가지고 뿌리까지 뽑혔다고 그랬어요. За тэгэнгүүт тэрийг өгсөн бэ? Юуны үхээд дахиад өгсөн тэгсэн бүрт тэгээд зогсохгүй үндсээрээ суулгагдсан гэж хэлж. 다음에 만약에 다시 열매 맺을 계절이 돌아오면 다시 열매를 맺는 것이 나무의 속성인데 이 나무는 더 이상은 열매를 맺을 수 없는 전혀 가망성이 없는 죽은 나무라는 뜻이에요. Тэгэхээр одоо бидний хэлж байгаа нэг намрын мод гэдгээс арай өөр тий. Энэ болохоор чинь намар шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс дахиад ургах бах таа гэж бодож байгаа боловч ургахгүй. Ягаад гэхээр үндсээрээ хатцсан. Буюу шууд утгаар бол үхсэн мод гэсэн үг. 자, 이 말은 어떻게 보면 이 거짓된 사람들은 도무지 영적 생명의 역사를 나타낼 수 없는 죽은 존재라는 말이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол хуурамч те одоо хүмүүс нээж дотоороо гадна талаараа одоо ийжлэх харагдаж магадгүй ч дотор талаараа болохоор аль дийнэ өвчгсөн те сүнсний үр жимс гэдэг зүйл угаасаа байхгүй болсон гэсэн үг. 자, 그들의 교훈과 가르침, 그들의 삶의 자체는 아무런 생명도 없고 또 다른 사람들을 살려낼 수도 없는 그런 허황된 헛된 모습이라고 하는 것을 이렇게 비유로 말씀한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэднэр яаж хэлэх чинь одоо найдвар өгж байгаа юм шиг боловч үр жимсний үр сүнсний нөлөө байхгүй. Тэгээ ямар ч тийм нөө найдварыг хүмүүс тэйлэх боломжгүй гэж. 그래서 어찌 보면 열매 없는 가을나무가 되어서는 안 됩니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол тийм үр жимсгүй юм намрын мод байх нь маш аюултай болохгүй. 다시 말해서 여기 거짓된 사람들은 열매를 전혀 맺히지 않은 뿐만 아니라 다음에도 더 이상은 열매를 맺힐 수 없는 그런 생명 없는 존재라는 것을 유다는 비유로 말씀하는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр хуурамч багш нар хуурамч тэр одоо хүмүүсийн онцлог нь болохоор чинь зүгээр нэг үр жимс ургуулахгүй тий ургуулад ургуулдаггүй биш бүр үр жимс ургуулхаа болцсон намрын мод гэж хэлж. 이단들과 이 거짓된 진리를 가르치는 사람들은 바로 이런 열매 없는 가을나무와 같습니다. Тэгэхээр ялангуяа тэр хуурамч зүйл дээр илүү төвлөрсөн ийм одоо хүмүүс нь яг тэрнтэй ижилхэн байна гэж юудаа хэлсэн. 자, 여기 13절에는 자기의 수치의 거품을 뿜는 바다의 거친 물결이라고 그랬어요. За тэгээ 13-аас цааш харах юм лээ. Тэднийг бас юу гэсэн гэхээр чинь тэд нар өөрсдөө шившгийг гэж хөөсрүүлдэг. Тэгээ далайн хөөсрүүлэн гаргадаг далайн тавлгаа шиг гэж хэлсэн. 지난 금요일 날 우리 가족이 저쪽에 속초의 바닷가로 갔다 왔습니다. Дөнгөсөн 7 хоногт пастор болон түүний гэр бүлийнхэн гой далаа явсан гинэ. 거기 낙산 해수욕장이라고 굉장히 큰 해수욕장이 있는데
그쪽 앞에서 이제 바닷가에 한번 나가봤어요. Мм. Тэгж нэг пастрахтай ойрхон Наксан гэдэг тийм далайн хэрэг гэдэг байхгүй юу? Сүгчүгийн. Тэг тийш очсон гинэ. Очихгүй далайн харсан. 자, 그 파도가 저기서 이렇게 몰려올 때는 파도가 큰 파도처럼 이렇게 싹 덮치듯이 몰려오지만, Мм. 근데 이제 해변가에 도착할 때는 싹 사라지고 없어집니다. 근데 거품만 Мм. 요란하지 사실은 아무것도 아닌 것처럼 보입니다. Мм. Одоо хэдлээ таад маань далай ч юм уу те ийм гоё одоо тэнгис ч юм уу харж ирсэн мэл төсөөлөд бодоорой заяа. Ингэдэг штэ ингээд нөгөө далай руу хэдүүлээ харж яхад тэндээс ингээд томоо давлгаа ирж харагдана. Нэгсрэг босоод. Давлгаа ирлээ гэнгүүт нөгөө давлгаач дундаа цогцоор агаад яаж ирэхлээр яг дээд талаа ирээд ирэхлээр жижигхэн нэг хөөс болоод ирээл буцаад явдаг тий. 자, 이 바다의 거친 물결이 한번 일어나면 굉장히 거품을 갖다가 크게 뿜어대지만 순식간에 그 거품이 사라지고 나면 아무것도 남는 게 없어요. Тэгээ тэр далайг ингээд яг нааш ирэх чад давлгааг нарах юм бол маш тийм том хөөсөрсөн хүчтэй харагдана. А гэтэл яг ингээд эрэг дээр хүчирч харахаар юу ч байхгүй зүгээр нэг ганц ойрхон хөөс буюу хоосон. 그게 거짓된 자들의 모습입니다. Тэгэхээр яг ийм байдал шиг одоо энэ бол хуурамч хүмүүсийн одоо тий бас нэг онцлог гэж. 결과적으로 이 거짓된 사람들의 주장은 그 말과 행동은 참 요란하고 아주 큰 것 같은 느낌이 오지만, 그러나 실제로는 어찌 보면 해변가로 물이 흘러나오면 아무것도 아닌 것처럼 그런 교훈이라는 거예요. Үгүй. Тэгэхээр яг энэ шиг гэсэн хуурамч хүмүүсийн үг нь харагдсан эдэр болохоор одоо юу гэдэг нь тэр далайн тэр хөөсөрч том тавлгаа шиг харагддаг. За 자, энэ нэг юм дуулахтай гэх үсэр. Гэтэл яг боддоор харахаар амьдрал нь гарч байгаа үйлдэлүүд нь болохоор тэг жохоо нэг хөөс шиг юу ч үр дүн байхгүй. 여러분들이 참 조심해야 될 부분, 또 분별해야 될 부분은 이 교회 안에 어떤 뭐 어디 선교사들이라든지 어떤 분이 왔을 때 아주 자기 자랑을 갖다가 엄청나게 하는 사람을 경계하세요. Тэгээ бид нар бас бодох хэрэгтэй, бас болгоомжлох хэрэгтэй. Бас яадаг тэр чуулган дээр ингээл гадна дотноос олон оншилт хүмүүс ирнэ. Гэтэ ер нь бол хүн өөрийгөө төв тавиад би гэдэг үг их ороод байвал бид нараас болгоомжлох хэрэгтэй. 진정한 사람은 요란하지 않습니다. 겸손합니다. Жинхэнэ одоо хүн тэг жинхэнэ эзний хүмүүс яадаг гэхлээрэ эзнийгээ мэддэг учраас өөрийгөө өргөөд идэггүй. Би тэгсэн би ингэсэн гэдэггүй. 아무것도 없는 것 같지만 그 아무것도 없는 가운데 생명력이 있는 거예요. Харин ч эсрэгээрээ эзний хүмүүс яадаг гэхэлэр чинь эзэнтэй хамт алхдаг учраас яг хөө харагдсан нь юу ч байхгүй хоосон харах зүйл байхгүй гэж болох ч гэсэндээ үр жимсэн нь бол агуу байдаг. Амен. 여러분들 세례 요한이 자신에 대해서 뭐라고 얘기하는, 나는 광야에서 외치는 자의 소리라, 이렇게 말씀을 했어요. Илч Иохан баптизм өртөгч Иохны талаар хэлэн мэднэ. Иохан өөрөө юу гэдэг лээ? Би бол зүгээр тэг цүлт хашгирах дуу хоолой шүү гэж хэлж. 자, 광야에서 외치는 소리, 무슨 소리가 들립니까? 한번 소리가 나고 난 다음에는 그냥 무슨 소리인지 알 수 없을 정도로 들리지 않는 것이 광야의 소리예요. Цүлт хашгирах дуу гэж сонсголоор нэг ингэ сонсогдож байгаа. Тэгэнгүүт аль хаана юу вэ гэдэг ингэ харах гэхэлэр дуу хоолой чинь харагдахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр гих мэт тийм байдалтай зөвлөж өөрөг. 어찌 보면 세례 요한은 자신은 예수님만 드러내고 자신은 없어져야 될 존재라고 하는 것을 그렇게 표현한 겁니다. Тэгээ юу гэсэнлээрээ Илч Иохан Паул биш ээ. Паул Иохангүй. Баптизм Иохан юу гэсэнлээр гэсэн те би бол ерөнхийдөө гарч ирж хашгирж байгаа боловч би доошлогдох ёстой. Харин эзэн Есүс өргөөх ёстой гэж хэлсэн. 또 그는 흥하여야 되고 나는 쇠하여야 하리라, 그렇게 세례 요한이 말했죠. Тэгээ Илч би баптизм Иохан өөрөө бас хэлжсэн тийм ээ. Тэр өргөмжлөгдөж би буурах ёстой гэж хэлжсэн. Амен. 자, 그게 진실입니다. Тэгээ ийм одоо хандлага те энэ бол одоо үнэн дээр суурилсан хандлага. 그게 진실한 그리스도인이에요. Бид сарах юм бол энэ одоо юу гэдгийг бас жинхэнэ Христ итгэлтэй те Христийг төв тавьсан хүний шинж ав.
바다의 큰 파도처럼 자기만 요란하게 크게 막 소리도 내면서 다가오지만 실상은 아무것도 아닌 이 거짓된 사람들의 모습과는 다른 모습이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол те одоо за би тэгчлээ. За би ингэсэн шүү. Би тэгсэн гэж ингээл өөрийгөө ягаал те. Ер нь бол би хоол явна шүү гэж аим шиг ингэжээс та бодит амьдралыг харахангууд чинь хөөснөөс өөр юм байхгүй болцоо хүний хажууд одоо энэ баптизм хүртэгч Иохны амьдрал нь тэнгэр газар шиг харагдаж байна те. 자, 우리의 삶 가운데 우리의 하나님이 섬기는 그 사역 가운데 자기를 좀 드러내지 말고 우리는 하나님만 드러내는 그런 종들이 돼야 됩니다. Тэгээ бидний донд ч гэсэндэ тий тэр өөрийгөө би гэдэг төвтэй биш өөрийгөө гэдэг биш харин тий бишээ эзэн өрөмжлөгдөг бурхан алдар шиг гэдэг хүмүүс олон байх болтугай. 또 여기 일곱 번째는 또 이렇게 얘기합니다. 영원히 예비된 깜깜한 흑암으로 돌아갈 유리하는 별들이라고 그랬어요. Дараад нь 7 дахь нь юу гэсэн гэхэлэр чинь Монгол Библиэл дээр болохоор юу гэж хэлж байгаа гэхэлэр хэрэн тэндэг од гэж байна тий. 자, 여기 영원히 예비된 깜깜한 흑암이라고 하는 것은 뭐냐면 도무지 진리를 발견하지 못하는 영원히 진리를 발견하지 못하는 그런 세계를 가지고 있다고 얘기하는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дээр болохоор 13 сүүлийн хэсэг дээр болохоор түнэр харанхуйн төлөө тэдний төлөө үүрд хадгалагдсан байна. Түнэр харанхуй гэдэг энэ дээр юу гэж утгалаа чи үнэн байхгүй гэж утгаа тийм. 자, 이 깜깜한 흑암이라고 하는 것은 도무지 진리의 빛을 조금이라도 깨닫지 못하는 세계를 얘기해요. Өөрөөр хэлэх юм бол түнэр харанхуй гэдэг нь болохоор чинь үнний талаар нэг ч ойлгоогүй буюу гэрэл огт тусаагүй тийм газар хэлж байгаа гэсэн үг. 그래서 거짓된 사람들에게는 그들에게서는 조금이라도 생명의 역사를 발견할 수 없는 영적 흑암의 사람들이라고 하는 것을 유다는 이렇게 표현한 겁니다. Яа тэгээ юутай юу гэж хэлж ин гэхэлэр чинь тийм одоо үнний биш хурамч хурамч руу анхаарсан хүмүүс болохоор чинь тэднэрийн дотор үнэний гэрэл нэг ч хасаагүй буюу тэд нар үнэхээр анханасаа хуурдал дотор байсараагаад дуусах хүмүүс гэж хэлж. 자, 유리하는 별들이라고 그랬어요. 깜깜한 흑암 돌아갈 유리하는 별들. Тэгээд тэр юу хэлж чинь тас харанхуйг тий тороод хэрэн тэрэлжлээд байж байдаг од гэж хэлж тэд нар. 유리한다고 하는 말은 어떤 목적지가 없이 이리저리 방황하면서 자기의 위치를 찾지 못하는 그런 상태를 이야기합니다. Энэ тэрнэвчлэн гэдэг чинь ямар утга гэхэлэр чинь яг өөрийнхөө байр суурийг мэдэхгүй тий одоо нэг зориг байхгүй. За дээр нь болохоор чинь тэг ингээд нэг зориг байхгүй болохоор үрдэн байхгүй ийм гэсэн утга хэлж. 저와 여러분들은 그렇지 않습니다. Тэгээ би болон тэг та нар боёо бид нар бүгдээрээ бол хэдүүл бол ийм биш. 어디를 가야 될지 모르는 방황하는 사람들이 아니에요. Бид нар бол тэг за цаашаа явах лээ гэдэг ингээ хаашаа явах мэдэхгүй байгаа тийм хүмүүс өөр хүмүүс. 목적지가 분명합니다. 우리는. Биднэрт зорьсон зорьсон газар тусгай яг тодорхой байгаа. 자, 무엇을 말하고 어떻게 살아야 되는지를 알고 있는 사람들이에요. Бид нар болохоор би амаараа юу гаргаж байгаа, юу гаргах ёстой, би хэрхэн амьдрах ёстой гэдгийг мэддэг хүмүүс. 근데 거짓된 사람들은 유리하는 별들처럼 도무지 자기가 무엇을 해야 될 사람인지를 깨닫지 못하고 살아가는 사람이라. За тэгмүүд харин одоо тэр нэг үнэнийг мэдэхгүй тэр салхинд нуугдж байгаа юм шиг энэ ч зөв юм шиг тэр ч зөв шиг ингээ яваад байгаа хүмүүс л чинь одоо эцсийн дүндээ ер нь яах гээд байгаа даа ч ойлгохгүй байна. 그래서 여러분들 가운데도 또 때로 조심해야 될 부분들이 뭐냐면 어떤 사람들의 가만히 보면 정신이 없어요. 뭐 자기가 무슨 말을 했는지도 모르고 때로는 어떤 목적지도 없고 방향 제시도 안 되고 왔다 갔다 하는 것을 말하는 사람들이 있습니다. 그거 조심해야 돼요. Тэгээ бид нар ингээ хардаг те тун завгүй гэсэн мэт ерөн төлөө завгүй агаач мэдэхгүй яагаад агаач мэдэхгүй зарим тохиолдолд хэлсэн үгэн дээрээч юу яриад агаач мэдэхгүй юм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 예수님은 무엇이라고 그랬냐면 어떤 말을 할 때 이해하고 아니라 하라 이렇게 얘기했어요.
Эзэн Есүс юу гэсэн хэлэр чинь та нар ярихдаа эсвэл үг чинь тэг тодорхой байг гэсэн. Заавал за үгүй бол үгүй байг гэж хэлсэн. 예하고 아니라는 말은 우리 그리스도인들은 명확하다는 겁니다. 왔다 갔다 하는 게 아니에요. Өөрөөр хэлэх юм бол заавал за үгүй бол үгүй гэдэг утга нь болохоор чинь тодорхой байг гэсэн утга. 그렇기 때문에 여러분들이 하나님의 일을 할 때도 우리는 이것도 아니고 저것도 아니고 방향도 모르고 우왕좌왕해서는 안 됩니다. Тэгээ бид нэр одоо үгдгийг эзний ажил хийхдээ чинь тэг энэ ч биш тэр ч биш яг гад гаанч хэрэггүй баруун ч биш зүүн ч биш ингээд гэж болохгүй. 저는 우리 교회에서 양떼들을 오랫동안 인도하면서 분명한 메시지를 전합니다. Тэгээ пастор болохоор одоо яг нэг одоо чуулганыхаа хонин сүрэгтэн те яг тодорхой юм мессежүүд өгдөг. 우리는 하나님의 영광을 위해서 살아가는 사람입니다. Тэгээ бид нар болохоор чинь юу вэ гэхээр яг юуны төлөө бид нар бол бурхны алдрын төлөө амьдарч байгаа хүмүүс гэж хэлдэг. 그 일을 위해서 하나님의 복음을 전하고 또 사람들을 양육하는 거라고 얘기합니다. Тэгээ түүний төлөө бид нар бусдыг те бурхныг хүмүүс зааж өгч хүмүүсийг одоо хүмүүс үйлчилж ингэж удирдах байгаа хүмүүс гэж хэлдэг. 우리의 삶은 예수님이 명하신 대로 살아야 된다. бидний амьдрал бол яг эзэн Есүсийн тушааж байгаахийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 또 예수님 명하시는 대로 우리가 삶에서 인격적으로 살아야 되고 또 복음을 온 세상에 나아가서 전파하는 것이 그것이 우리의 삶의 방향이라고 얘기를 합니다. Тэгээ бид нар үйлчлэгч чинь бид нар эзний заасны дагуу те гараад тэгээд хаашаа яваг гин сайн мэдээг дэлхийн онцгой болон мөрлөг дамжуулах нь бидний үүрэг гэж хэлдэг. 그래서 우리의 목표는 하나님의 영광에 있고 하나님의 나라에 있습니다. Тэр утгаараа бидний зорилго нь юм бэ? Бурхны те бурхны бидний зорилго бурхны улс дээр бас бидний зорилго бурхны хаалт дээр байгаа. 그 길로 쭉 인도해 나가는데 사실은 그 길로 인도하는데도 그 일을 다 자기를 만들어가면서 세워나가는 것도 시간이 많이 걸려요. Тэгээ бидний одоо яг энэ хийж байгаа ажил дээр те одоо бэлтгэл за тэгээд те бүх юм базаах, буцаагаад сайн дээр явах бүх зүйл дээр харах юм бол бид нар маш тийм холын аяныг хийдэг учраас цаг хүртэл их зарцуулдаг. 유리하는 별들처럼 자기가 무엇을 말하는지 무엇을 인도하는지 어디로 가야 될지를 모르고 방황하는 그런 세계가 아니라는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нартэй одоо энэ библиэр би саялсан ч тийм хаашаа явж байгаа мэдэхгүй энэ тэнэжүүлж байгаа одод шиг биш гэдгийг хэлж. 자, 우리 화답의 신학교에 속해 있는 사람들은 절대로 유리하는 별들이 돼서는 안 되겠어요. Тэгээ бид нэр бас тийм ялангуяа фотофет сурж байгаа хүмүүс ч гэсэндээ хэдүүлээ ийм зориггүй тэнэжлэгч од шиг байж болохгүй. 또 여기 14절 15절에는 에녹이 어찌 보면 이 거짓된 사람들에 대해서 예언한 말씀이 기록이 되어 있습니다. За хэдлээ 14 15 цааш нь харах юм бол Юда 11 14 15 харах юм бол Енохын талаар болон тэгээ гарч байгаа. 자, 에녹은 아담의 7세손이지요. За энэ дээр харах юм бол Енох бол хэн бэ гэсэн чинь Адамын 7 дахь үе гэж. 자, 에녹이 365살을 살다가 하나님이 불러서 천당으로 올라갔습니다. За тэр болохоор чинь юутэй тий бурханд үйлчилж байгаа эзэн дуудах үед өгсөн байгаа. 자, 성경에 보면 죽음을 보지 않고 천당에 간 사람이 2명 있지요. За Библиэр харах юм бол үхгүйгээр тэнгэрлөө одсон гэдэг 2 хүн байгаа тий. 자, 누굽니까? Ямар 2 хүн байсан блэ? 자, 죽음을 보지 않고 천당 간 사람 누구예요? 엘리야. 그리고 야나. 그다음에 Енох하고 엘리야랑. 그렇죠. 에녹하고 엘리야가 죽음을 보지 않고 천국에 들어갔죠. За энэ 2 хүн бол яхаарахгүй Библиэр тэгж бичигдсэн байгаа тийм үхлийг үзлэхгүй тэнгэрлэг орсон гэдэг. 에녹이 300년 동안 하나님과 동행했다고 그랬습니다. Енох харах юм бол 300 жилийн турш бурхантай хамт алхсан гэсэн тийм. 그 시대에 타락한 사람들, 거짓된 사람들에 대해서
에녹이 안타까워하면서 저들에게 예언한 말씀이 여기 기록이 되어 있어요. За тэгэн гутаа эсгэлэг чинь тэр Енох бурхантай хамт алхаж байгаа үедээ тухайн цаг үед ингээ те байсан тэр хүмүүсийг харахтаа юу гэсэн бэ? Их ингээ сэтгэл нь халгалж исэн гэж. Тэгээд бас тэр юуснээр ингэж хэлсэн хүмүүс. 자, 에녹이 승천하기 전에 어찌 보면 주의 재림에 대해서 심판에 대해서 예언을 합니다. Тэр ингээд яасан гэхээр өргөгдөхөөс өмнө эзний дахин ирэлт болон шүүлтийн талаар нэг шүтүүлсэн байт. 그 유다는 그 에녹의 예언을 기억하고 그가 예언하는 것을 통해서 당시에 이 경건하지 않는 영주주의 이단자들과 같은 쾌락주의자들 그들에 대해서 경고를 합니다. 여기. За тэгээ юудаа болохоор энэ Енохын хэлсэн үгээр дамжуулаад те яг одоо энэ цаг үедээ байсан хүмүүсийг бас зэмлсэн. 자, 먼저 보라 주께서 그 수많은 거룩한 자와 함께 임하셨다라고 얘기합니다. За тэр үгсэлж чи харагтун эзэн ариун түмдтэйг ирж бойно. 자, 지금으로부터 한 5,500년 전에 에녹이 이미 예수님이 언젠가 재림하실 것을 예언했다는 거. 참 대단하죠. За энэ Енохын хэлсэн энэ агуулга энэ ишлэл болохоор чинь ойролцоогоор 5500 жилийн өмнө гэж үзэж байгаа хгүй. Гэтэл чинь 5500 жилийн өмнө хүртэл бурхан яаж ийм вэ? Эзэн Есүсийн ирэлтийг зөвгөнжсэн гэдэг хааж байна. 자, 그 수많은 거룩한 자와 함께 임하셨다는 것은 예수님이 재림하실 때 엄청나게 많은 구원받은 성도들이 같이 동행할 것을 예언한 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те энэ чи олон арт ариун түмэнтэй гэжсэн те түмэнтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн ирэх тэр өдөр те бас олон эзний олон хүмүүс те түүнтэй хамт ингээд зогсож байгаа болно гэдэг бас иш үзэл. 앞으로 예수님이 재림하실 때 하늘에 있는 먼저 간 믿음의 선배들이 같이 동행해서 올 겁니다. Дахин те дараа эзэн ирэх үед те биднээс түлээ дэлхийг орсон тэр тэдгээр үе үеийн итгэлийг ахч дүүс те эзэнтэй хамт ирэх болно. 주님이 재림하실 때 이 수많은 이 엄청나게 많은 성도들이 같이 동행한다고 하는 의미는 그 사람들은 주님과 동행할 때 이 땅에서 멸시받고 또 고난을 당하고 사람들에게 인정받지 못했던 사람들이지만 그 사람들이 주님과 같이 재림할 때 온다고 하는 것은 그분들이 진실한 삶을 살았다는 증표입니다. Магадгүй тэр хүмүүс те энэ дэлхийд байхдаа янз бүрийн зүйл авч ирсэн л ах л та авчлаа те дарамт шахалт өөр юу гэдэг те задуур зөндөө юм авч ирсэн байх. Гэхдээ тэд нэр тухайн үедээ одоо те маш харамсалтай биш боловч эцсийн өдөр эзнийг ирэхэд нь тэд нэр баяр хөөртэйгээр бас буцаж ирэх болно гэсэн. 그리고 그 수많은 사람들이 예수님과 동행할 때 그분들의 삶은 반드시 하나님께서 그 삶에 대해서 결과를 가지고 오신다고 하는 것을 증명하는 거예요. За тэгэн гутаа тэдний ажил чинь эцсийн дүндээ тийм ээ эзний тэр одоо эзэнтэй хамт ирнэ гэдгийг нь ч бас тодорхой хэлсэн мэт. 자, 그 수많은 사람들이 다가와서 무엇을 할까? 여기 보니까 무사람을 심판하사 이렇게 말씀했습니다. Тэгэн гут тэр олон хүмүүс ирээд юу хийн гэсэн бэ гэсэн чинь шүүлт явуулна гэж тийм бидний дээр шүүлт явуул. 자, 고린도전서에 보면 예수님이 재림하시면 제일 먼저 일어나는 일이 있습니다. За тэгэд Коринт номдэр харах юм бол эзэн Есүс дахин ирэх үед хамгийн түрүүнд хийгдэх зүйлс гэж байсан. 자, 첫 번째가 무슨 일이 일어나죠? Юу байлаа хамгийн түрүүнийх нь? 죽은 자의 부활이 일어납니다. Хамгийн түрүүнд нь үхэгсэд амьлнаа гэсэн. 또 살아남은 사람들은 호련히 변화되어서 휴가합니다. 공중으로 올라가요. За тэгэнгүүт дараад нь болохоор чинь амьд байгаанууд нь яах юм бэ гэсэн чинь өргөгднөө гэсэн. 지금 이 시간에 예수님이 재림하신다고 하면 저와 여러분들은 더 이상은 이 화답의 강의 들을 필요가 없지요. Одоо магадгүй ингэ байжсэн чинь эзний ирүүл яах юм. Нэг кино шиг бүгд алга болоод тий.
зүгээр дэлгэцлүүлэх байх. 저와 여러분들은 거룩한 사람으로 변화되어서 호련히 공중으로 올라갑니다. 주님을 만나야 돼요. Тэгээ бид нэр те эзнийг ирэх үед нь эзэнд байгаа олдоо те нэр төртэйгээр за миний хүү дэшээ гараа. За миний охин сайн байлаа гэж дэшээ гараал те. 이것을 첫째 부활이라고 합니다. Тэгэнгүүт тэрийг яа гэсэн бэл бид нэр эхний удаагийн амьлал гэсэн те. 두 번째로는 이 세상에 마귀의 종로로 타는 불의한 자들을 불로서 심판하신다고 그랬어요. За хадаа дараад нь яа гэсэн бэ? Муу нэгний гар хөл болгосодыг дууднаа гэс. Тэрний шүүнэ гэс. Дуудаад шүү. 불로서 심판하고 그 다음에 죽은 자들도 부활을 합니다. 이 불신자들도 부활을 해요. За өөрөөр хэлбэл те юун дээр нөгөө нэг аль хэдийн нас орсон боловч те итгэхгүй байж байгаа нас орсон хүмүүс ч гэсэндээ амьлуулагдана гэж. 그건 둘째 부활이죠. Тэр болохоор хоёр дахь амьлал гэсэн. 그런데 저들은 하나님의 심판을 통해서 그 육체가 죽고 둘째 부활을 해서 저들은 죽었던 육체가 지옥에 어찌 보면 그 영혼이 들어가 있었는데 이제 육체까지도 지옥에 들어가는 엄청난 일을 경험하게 될 겁니다. За тэр үед те хүмүүс магадгүй төсөөлөхгүй байгаа. Гэхдээ яг үнэхэр бодитоор те тэр одоо төлөөд явсан хүмүүс гэсэнтэй амьлагдах болно. Тэд нэр амьлагдахтай яах юм? Тэдний сүнсэн налидын шийтгэл рүү орсон байгаа гэсэндээ махбат нь дахиж очно гэж. 그래서 어떻게 보면 예수 믿는 사람들은 한 번 죽고 절대로 다시 죽지 않습니다. За энэ дээр хэдлээ арах юм бол хаттай мэдэх зүйл нь болохоор чинь Христэд итгэдэг хүмүүс нэг удаа л өхнө. Тэр нь бол тогтоогдсон. 영원히 하나님과 더불어 안식세계에서 살아가지만 Харин тэгээд явхлаа тэд нэр өмнөхөд бурхантай хамт тэр одоо юуны эзний бэлдсэн тэр сайхан газар байх болно гэсэн. 하나님을 대적하고 마귀 노릇하고 또 택함 받지 못한 사람들은 두 번 죽어요. Харин эзний эсрэг үүстэй муу нэг гар хөл болоод явж идэг нөхдүүд яг хөглөө чинь нэг удаа л өхөж зогсохгүй тэр тэдний дахиад өхнө гэсэн. Хоёр удаа. 먼저는 이 땅에서 육체가 죽었을 때 그 영혼이 지옥에 들어갑니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн энэ дэлхийд одоо амьдарч байгаад өнгөрөх үед яадаг сүнс нь шууд доош татагдах болно муу нэг рүү. 근데 영혼이 지옥에 들어가서 그 고통을 누리는 거예요. 고통을 느끼고 감당할 수 없는 삶을 살아갑니다. 그래서 Тэгээд бид нэр зөвхөн тэгээд зогсохгүй те юу махбат нь дахиж амьдлаа гэхэд чинь тэд нэр гэсэндээ мөнхөд ингээд устгагдахгүй, унтрахгүй галд ингээд тарчлагдах болно гэж. 그런데 예수님이 재림한 다음에 저들의 죽었던 육체도 또 살아납니다. За тэгэхээр эзэн Иесусыг дахин ирэх үед тэдний тэр махбат гэсэндээ амьлуулагдана гэж. 그 육체가 먼저 간 영혼들과 하나가 되어서 지옥에서 더 큰 고통을 만나는 거예요. За тэгэнгүүт тэр одоо гэтээ сүнсээр үрчээж гэсэндээ махбат нь дахиж үүснээрээ тэр юг зовлон зүдгэрийг бас мэдрэх болно гэж. 자, 영은 살과 뼈가 없지만 육체는 살과 뼈가 있어요. Сүнс хэлээ махбодын хоёрыг ялгах юм бол сүнс гэх юм бол одоо махбодч байхгүй, ясч байх. Харин махан би гэх юм бол мах бодтой одоо ястай. 영이 안식이 없고 절망 가운데 그런 고통 속에 있을지 몰라도 이제 육체가 하나가 되면 그 마음속에서부터 절망과 안식이 없는 그러한 고통이 이제는 육체를 통해서 더 큰 아픔과 또 실제적인 고통으로 변화되게 되는 겁니다. 지옥에 있는 사람들은. За тэгэнгүүт яаж юм хэлэх чинь зөвхөн тэ одоо доошо хаягдж байгаа буюу тэр там руу унж байгаа хүмүүс нь яа гэсэн бэ? Энэ дэлхийд байхдаа ч гэсэндээ тэд нэр бие мах бодоор одоо юу сэтгэл сүнсээрээ үртэл ингээд тэ 50 биш байж зовлох болоо гэсэн. 이게 무사람을 심판한다고 할 때는 그 심판의 메시지 속에 그러한 내용이 담겨 있는 거예요. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо юу гэдэг юм бүгдийг шийтгэх болно гэсэн юм агуулгууд байна. Гэтэл тэдгээр агуулгуудыг харах юм бол энэ дотор чинь ийм одоо нарийн юмуд явж байгаа нэ. 그래서 우리 그리스도인들에게 심판이라는 단어는 아주 두려운 단어입니다.
Тийм учраас шүүрт гэдэг үгэнд бид нэр зүгээр нэг шүүрт гэдэг хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ бол маш одоо өргөн утгатай тий. Эмээвэл зохих юм уу? 단순히 영만 지옥의 고통을 누리는 것이 아니라 그 육체까지도 지옥의 고통을 예비하고 있기 때문에 그래요. Тэгээ бид нар чинь зөвхөн одоо нэг үгдгийг тий зөвхөн сүнсний үхлийн төлөв ярихгүй байгаа шүү дээ. Үхэл гэдэг дотор чинь бие махбодын тэр таачлан, зовлон, үхэл бүгдээрээ ордог гэдэг хэлж өгч. 그래서 에녹은 반드시 이 거짓된 사람들이 하나님의 심판을 받을 것이라고 경고의 메시지를 던진 겁니다. За тийм учраас яаж хэлэх чинь нэлж юу болохоор чинь энэ дээр одоо тий бүх талаас нь харж ингэ хэлж өгч. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시죠. 잠깐 화장실 좀 갔다 Түр 와. амарч байгаа юм. 그러면 몇 분까지 있으실까요, 목사님? 여기 25분까지 쉬죠. 25분. Адил 25 гэдээ орё буцаад. 네. 네. 자, 다들 들어오셨죠? За манайх бүгд оршсон тийм ээ. 네. 여기 어윤하고 강바트. Минийх чуланган бах. 네. 여기 에녹이 이야기할 때 이 거짓된 사람들의 모습에 대해서 이렇게 표현합니다. 모든 경건하지 않은 자가 이렇게 표현해요. 모든 경건하지 않은 자가 Итгэс модон хангаж амнан жагаа. За энэ юу гэсэн гэхээр энэ ингэж хэлсэн тийм ээ. Бүх хүмүүс шүүн итгэл сүсэггүйчүүдийн ингэж хэлж байгаа тийм бүх итгэл сүсэггүйчүүдийн гэж хэлсэн. 자, 이 경건이라는 단어는 하나님 앞에서 어떤 믿음으로 살아가는 삶의 자취를 경건이라고 합니다. Бидний хэлдгээр сүсэггүй гэж байна. Сүсэгтэй хүн гэдэг нь ямар хүнийг хэлэх вэ? За би нэг бурхантай шүү дээ мэддэг эзний өмнө би нэг зөв болох гэж хичээдэг тэр хүнийг сүсэгтэй хүн гэж хэлж байна. 그 삶의 자취 속에는 그들의 말과 생각과 열매까지 행동까지도 포함되는 것이 경건이에요. Ийм сүсэг гэдэг хүний одоо агуулгын дотор буюу сүсэгтэй гэдэг нэрэн дотор ямар агуулга ордог гэхэлэр чинь үг нь ордог, үйлдэл нь ордог, амьдралынх нь хэв маяг нь ордог, бүгд ордог. 그렇기 때문에 경건하지 않다고 하는 것은 저들이 하나님의 뜻도 모르고 하나님의 말씀대로 살지 않고 그들의 삶의 자취 속에 하나님을 거역하는 삶의 모습을 살아가고 있다는 증거입니다. Тэгэхээр хэдүүлээ тэр сүсэгтэй гэдэг хүмүүсийн дотроос тэр хүн өөрөө хэлээгүйсэн ч гэсэндээ тухайн хүний амьдралаас нь тэг үйлдэлээс нь тэр бүх зүйлийг харах боломжтой байдаг гэсэн үг. 그래서 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과라고 얘기했어요. За тэгэнгүүт энэ дээр үгч тэр чинь үгүй сүсэгтэй сүсэггүй гэж хэлж байгаа тийм ээ. 자, 경건하지 않다 보니까 그들이 경건한 삶을 살 수 없는 일들을 하나님은 보고 있다는 거예요. Хэрвээ одоо энэ сүсэггүй гэж хэлж байгааг харах юм бол юу ч хэлж чинь тэд нэр аль хэдийн одоо юу гэх тухайн хүмүүсийн тэгээд амьдрал нь тэгж амьдраагүй гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн. 또 뭐라고 그러냐면 또 경건하지 않은 죄인들이 경건하지 않는 죄인들이라는 단어는 뭐냐면 그 사람들을 에녹은 죄인들이라고 얘기합니다. 하나님 앞에서. За энэ дээр болохоор чинь Енох юу гэж хэлсэлээ тэгвэл тэр сүсэггүй хүмүүсийг Енох тэд бол бурхны өмнө гэмтнүүд гэж хэлж. 그 죄인들의 모습은 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 이렇게 표현해요. За тэгэнгүүт тэднийг болохоор чинь бас ариун биш гэж хэлж байгаа тийм ээ. 그러니까 결과적으로 이 경건하지 않는 사람은 하나님을 대적해서 어떻게 보면 그 하나님의 뜻을 거스리고 또 하나님과 정반대의 모습을 살아갔다고 하는 것을 증거하는 겁니다. Тэгэнгүүт тэд нэр бас яасан гэсэн бэ? Сүсэггүй хүмүүс бурхны эсрэг гэсэн тий үйлдэгддэг хэлдэг үгнүүд бас байгаа гэж. 그것이 죄인들이에요. За тэгэнгүүт тэр бол юу вэ?
гэмтнүүд гэсэн тийм. 원래 이 죄라고 하는 단어의 의미는 죄라는 단어가 히라보로 하말티아입니다. 하말티아. За тэгэнгүүт гэмт гэдэг нь хамаалтын яг жилдэг гэмтүний. 그 하말티아라는 단어는 우리가 활을 쏠 때 화살이 관역을 벗어난 것을 하말티아라고 합니다. 그 벗어나는 거 이 뭐시구나. 어떻게 보면 정확한 관역을 갖다가 내가 화살을 갖다 저기다 쏴야 되는데 동그란 곳에다가 그것을 벗어난 거예요. 그 동그란 곳을 벗어나는 것을 죄라고 하는 겁니다. ерөнхийдөө тэр одоо тэр юу тий тэр одоо нөгөө бай гэж хэлж байгаа хгүй нөгөө сур харваа марваа харахад хэдлээ бай ондог штэ. Гэтэл байгаа онохгүй байнаас гадуур явахыг гим гэж хэлж. 그래서 죄라고 하는 것은 뭐냐면 그 관역은 우리가 하나님과 하나님의 말씀이라고 하면 하나님과 하나님의 말씀을 떠나서 나아간 것을 죄라고 얘기하는 거예요. Тэгэхээр тэр бурхны тогтоосон тэр бай байна тийм ээ. Өөрөлд тогтоосон тэр талбар тэрнээс хэтэрхий гим гэж. 그러니까 이 경건하지 않는 자들은 어떻게 보면 하나님과 하나님의 말씀을 떠나서 살아갔던 그 사람들이라고 에녹이 이야기하고 있는 겁니다. За тэгэнгүүт тэр одоо юу гэх тийм Энох юу гэж хэлэх чинь бурхны тогтоосон тэр цэмзүүрээс тусгаарлагдсан гэж хэлж. Тусгаарлагдсан буюу хойшлогдсон гэж хэлж. 자, 그 일에 그들의 삶의 모습이 있고 그들의 완악한 말들이 있다는 거죠. За тэгэнгүүт тэдний өөрөлдвөл тэр тогтоогдсон бурхны тогтоогдсон хэмжүүрээс ангид амьдэрсэн. Буюу амьдралын хэв маяг гэсэн өөр байсан гэж судалж байна. 우리가 이미 세상을 살아가면서 경험하는 것들이 많잖아요. Бид нар энэ дэлхийд амьдрахдаа янз бүрийн зүйлийг ингээд туулж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 이렇게 경건하지 않은 말들, 완악한 말하는 사람들 많이 봤죠. За тэгэнгүүт тэр одоо тэр хүмүүсийн амьдарч байгаа амьдралууд, хийж байгаа сонголтууд бүгд ингээ өөр өөр байгаа. 그런가 하면 하나님을 대적해서 살아가는 그 삶의 사치들을 우리가 또 많이 보게 되지요. Тэгээ хүмүүс одоо тэгээ бидний амьдралаас ч гэсэндээ яг тэр хүмүүсийн тэр амьдарч байгаа амьдралын агуулгуудыг ч хүмүүс харчлаа. 그것은 죄인들의 특징입니다. За тэгэнгүүт шал өөр байдаг. Тэгээд одоо хүмүүс ерөнхийдөө цензур ийм байлаа гэсэн ч гэсэндээ амьдралын хэмнэлүүд нь гэмт хүмүүс өөр байдаг гэсэн. 경건치 않은 자들의 특징이에요. За тэгээ сүсэггүй хүмүүсийн онцлог гэж. 자, 그것에 대해서 그들을 정죄하려 하심이라 이렇게 했어요. За тэдний өсөлт чинь тэдний төлөө яадаг гэсэн бэ? Ярьдаг гэсэн тий. Атуу шийдэл буруутгах болно гэсэн. 자, 어떻게 보면 이 정죄하려 하심이라라는 단어는 어떤 의미냐면 그들의 열매와 그들의 말, 완악한 말들에 대해서 스스로가 나는 죄인이다. 나는 심판받기에 합당한 사람이라고 인정을 한다는 뜻이에요. Тэгэхээр нөгөө тэднийг буруутгах нь гэж гарч ирчаа тийм ээ. Тэгэхээр тэд нар өөрсдөө яах вэ гэхээр чинь хүлээн зөвшөөрсөн. Би тийм ээ би буруу юм ийсэн гэж хүлээн зөвшөөрүүлнэ гэсэн утгаалж. 자, 쉽게 표현한다고 하면 에녹이 내 말과 내 삶의 모습이 너 스스로를 죄인이라고 인정한다라고 책망했던 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ их өсвөлөч чинь тэдгээр хүмүүс өөрсдийнхөө үгээр өөрсдийнхөө үйлдэлээр яадаг гэхээр өөрсдийгөө тэд нэр одоо шүүдэх гэж хэлж. Тийм ээ би сүхтэй хүн биш ээ гэж шүүдэг гэж хэлсэн. 일반적으로 많은 사람들이 죄를 지면서 자기 스스로는 자기가 죄인인 것을 모르는 사람들이 많아요. Ихэнх хүмүүс яадаг гэхээр гэм үйлдэхдээ өөрөө би буруу юм хийж байна, би гэмтэн гэдэг бас мэдэхгүй хүмүүс их байдаг. 자, 그렇지 않나요? Ер нь тэгдэг тийм. 자, 자기 얼굴에 뭐가 묻어 있으면 자기는 뭐가 묻어 있는지 잘 모르는 사람들 많아요. Хүн өөрийнхөө ингээд нүүрэн дээр юм наалтсан болохоор тэг би өөрөө нүрээ шууд харахгүй юм чинь тэрийгээ сайн мэдэхгүй хүмүүс их байдаг. 거울을 들여다봐야만이 내 얼굴에 이것이 묻었구나. 부끄러움을 느끼죠. 그걸 빨리 딱. Тэгээ яадаг гэхээр эсрэгээр хүн
Ястэлээ өөрөө толинд харж штэ өө би ч нэрээ болохгүй юм биш үү? Би юм наалтсан байж тэгээд мэддэг. 예전에 제가 젊을 때 이렇게 말씀을 전하면서 저한테 그런 얘기를 해요. 목사님 너무 강하다는 거예요. 너무 강하게 말씀을 전한다. 난 음. 그렇지 않는데 내가 그랬어요. 음. 목사님 너무 강하다는 거예요. 음. Тэгээд тухайн үед за пастор ингэ залуу байх үед номлож байхад та арай л хатуу ярих юм ба гэжсэн үе байсан гинэ. Тэгээ пастор 그리고 хэлэхээр 목사님이 үгүй дээ би 때로는 тэгээгүй дээ гэнэ. 너무 책망을 많이 하신다. 뭐 그런 말도 저한테 하더라고요. 난 그렇지 않는데 Тэгээд зарим 내가 хүмүүс 그랬어요. хэлэхээр та арай л чанга ярих юм арай л хатуу ярих юм ба гэлдэг. Зэмлэлч айгуу сүрхий их юм ба гэлдэг. 왜냐하면 내가 그렇지 않다라고 하는 것은 내 스스로 내 마음속에서 내가 그런 의도로 전하지 않았기 때문에 난 그렇지 않다라고 했어요. Тэгээ пастор өөрөө болохоор үгүй ээ би тэгээгүй би ер нь нэг тийм актер хүнд номлодгүй гэдэл тэгдэг. 근데 이제 내가 제 말씀을 전하는 것을 그때부터 녹음을 하기 시작했지요. Тэгээ пастор тийш хэлэхээр нь сүүлдээ ер нь энэ нөтөд ер нь яагаад тэгээд юм бол гэж бодоод өөрийнхөө одоо номлож байгаа агуулга бичсэн гэнэ хурааж үз бичлэг хийгээд. 그 녹음 테이프가 여기 있습니다, 지금. Тэгээ одоо пастор гэсэн тэр нь байдаг гэнэ. 제가 딱 들어보고 난 다음에 아유, 너무 세네. 너무 세. 아우, 이게 너무 내가 넘어온 것 같더라고요. Тэгээ пастор өөрөө дараад нь өөрийнхөө хийснээ сонсч одоо нөгөө өөрийнхөө номлож байсан агуулгыг сонсч үзсэн үстэ өө за арай л хэтрүүлээд исэн юм байна да гэж бодсон. 믿음 있는 사람은 괜찮지만 약한 음. 사람들은 받아들이기가 좀 부담스러운 음. 그런 Яг 멘트를 нөгөө 많이 쓴다고 말이에요. хүмүүсийн тэр агуулгыг харахаар яг бусдууд нь зүгээр боловч юу гэдэг тийм тодорхой хэмжээний ойлголттой, итгэлтэй тийм хүмүүс бол ойлгохоор. Гэхдээ дөнгөж одоо сул тэ итгэж байгаа дөнгөж хөрх ингээд нөгөө тэ итгэж байгаа энэ хүмүүсийн хувьд бол нэлээд тийм жоох нөгөө юу ах үц тэ одоо жоох эмзэглэх үц тийм байсан гэдгийг харсан. 또 제가 사용하는 단어 자체가 상당히 강한 단어를 쓰고 있구나라는 것을 느꼈습니다. Тэгээ өөрөө бол тэ одоо пастор өөрөө болохоор ингэ болондоо гэж бодож байсан ч гэсэн тэ түүний нэг хэрглэж байгаа үгний тайпууд нарай жоохон тийм тэ ширүүн хурц байсан гэдгийг өөрөө харсан. 그건 내가 녹음을 했기 때문에 하는 거예요. 녹음을 했기 때문에. Тэр хүн пастор яаж ойлгосон тэрэ пастор өөрөө өөрийгөө толдож буюу тэ өөрийнхөө яриаг хураасныхаа дараа л ойлгосон. 그렇기 때문에 때로는 여러분들도 여러분들이 말씀을 전하고 난 다음에 여러분들이 한번 그걸 녹음해 놓고 한번 들어보시기 바랍니다. Тэгэхээр дараад нь гэсэн та нар бас тэгж бас болно. Юу өөрийгөө толдох аргуудын нэг нь юу юм гэхэлэр чинь юу байгаа тийм ээ? Хураах, дуурах. 그리고 또 고쳐야 될 것도 발견하고 또 이런 단어를 갖다가 똑같은 단어지만 좀 더 부드럽고 온유한 단어로 바꿔야 됩니다. Тэгэхээр тийм учраас яадаг гэхэлэр чинь тэндээс бид нэр өөрсдөө тий би өөрийнхөө за би яамаар байна, юу солимоор байна тий яг ижлэхэн хөгжсөнд үгийн сонголтуудаас ямар чухал вэ гэдгийг бас мэдэх боломжтой. 옛날에 젊을 때는 당신들 말씀 안 들으면 죽어 이렇게 말씀을 전했어요. Тэгээ жишээлбэл пастор урд нь юу гэдэг хэлсэн. Та нар үг сонсохгүй үгүй шүү гэдэгсэн. 그런데 그 설교 녹음을 본 다음에 하나님의 말씀을 듣지 않으면 어려움을 당할 수 있습니다. 이렇게 바꿨어요. Тэгээ дараад нь тэр өөрийнхөө одоо тэр юу ба тий өөрийнхөө үгнүүдийг хэллгүүд ингээд сонсож үзчихээ дараад нь жишээлх юм бол юу гэж солисон гэхэлэр чинь Бурхны өмнө дуулуургүй байх юм бол ер нь бол хэцүү асуудлаас тулгарх магадлалтай шүү гэдгээр солисон гэнэ үхэн гэдэг. 이 굉장히 중요한 어떻게 보면 말씀을 전할 때의 모습입니다. Тэгэхээр энэ мэдчлэн тий үгийг сонгоно, үг сонголтын гэдэг бол тий эзний үг дамжуулах үед их чухал байдаг. 그래서 저는 지금도 제가 설교한 것을 계속해서 들어봐요. Одоо ч гэсэн пастор яадаг гэхээр өөрийнхөө номлолыг ингээд сонсдог. 때로는 반복적으로 이야기하는 것이 2번 이상 있으면 내가 그걸 고치려고 합니다. За тэгээ жишээлх юм бол бас нэг одоо арга өөрийнхөө харсан зүйл нь байсан гэсэн чинь нэг үгийг ингээ хоёр дахин давтах ч юм уу те ийм зүйлийг харсан болохоор тэрийг одоо засах гэж хичээж байгаа. 때로는 똑같은 말씀을 전달을 하는데 좀 두리뭉실한 단어들도 좀 고쳐요.
Мгм. За тэгэнгүүт дараад нас дахиад өөр өдөглөр чинь яг ижлэхэн үгнүүдийг номлож байгаа хэрнээ тэг сонголтууд дээр те үгнүүд сонголтууд дээр ч гэсэндээ жоохон тийм яг үгхүү ижлэхэн үг боловч яг өөрөөр сонсогдох үгнүүдээ бас засаж байгаа. 부담이 되지 않는 온유한 말로 이렇게 바꿀 때도 있습니다. Тэгээ үгнүүд те ялангуяа яг хүмүүс сонсохдоо ингээд сэтгэл нь шууд таагдах хүчтэй тийм үгээр биш. Тэгээ аль болохоор ээлдэг зөөлөн боловч үннийг дамжуулах хэмжээгээр ингээд хичээж байна гэсэн. 우리 교인들은 뭐 지금은 제가 이제 목회한 지 한 거의 40년 가까이 되어 가기 때문에 이제 괜찮더라고요. Мгм. Одоо яг ингээл харах юм бол юу 40 орчим жилийн ингээл түн гарч штэ тийм ээ. Тэгээ одоо ингээ харахаар бас арай нэг бас засагдсан харагдаж байна. 그렇지만은 어떻게 보면 내가 녹음이라고 하는 것을 통해서 내 얼굴을 들여다보고 내 말을 들여다보고 고치게 되는 거죠. Тэгээ одоо юу гэдэг те пастор тэг өөрийнхөө байдлыг толтсон байх нь шүү дээ тийм ээ. Өөрийнхөө байдлыг толтжиж дараад нь ойлгосон гэж. 그러나 거짓된 자들은 듣지 않습니다. Мгм. За тэгэн гутаа тэрэн дээр яаж юм хэлэр чинь яас гэсэн үг. 때로는 그 자신이 말과 행동으로 보여준 것들이 스스로를 심판받을 죄인으로 인정하게 된다는 거예요. Мгм. Тэгэхээр одоо саяны хэлсэнчлэн тийм ээ. Хүн өөрийгөө ингээ хүлээн зөвшөөрөх нэг чухал байна. 자, 유다는 16절에 어찌 보면 그런 말을 합니다. 여기 다시 이제 깨우쳐주는 이 경건하지 않는 거짓된 사람들의 그 태도와 행위가 무엇인가를 또 다시 한번 반복적으로 얘기를 해요. За одоо 16 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Юда дахиад хэлсэн тийм ээ. Хурамч хүмүүсийн одоо үйлдэл болон хандлагын талаар дахиад сануулж байгаа. 이 사람들의 그 삶의 모습이 어떤 모습인가를 이야기합니다. За тэн дээр өсвөлөөр тэдний амьдралын хэлбэрүүд нь хэв маяг нь ямар вэ гэж дахиад сануулсан. 첫째로 이 사람들은 원망하는 자며 그랬지요. За эхлээд тэдний өсвөлөөр чинь аа юу өөсөө хайдаг гэсэн. 자, 원망한다고 하는 것은 어떻게 보면 자신의 삶에 대해서 만족하지 않고 Мгм. 그것에 대해서 불평을 하거나 싫다라는 표현입니다. За энэ өөсөө хайр хэлж үсвэлээр өөрийнхөө надад байгаа зүйлсүүдээр талархахгүй одоо стил ханамжгүй те тэндээс энэ жинглээ тэрнж тэглээ гэдээ өө хайдаг хэлж байгаа тийм ээ. 자, 원망한다고 하는 사람들은 대부분 은혜 받지 못한 사람들입니다. Энэ өө хайдаг нөтөд яадаг л ихэнхдээ одоо тийм бурхнаас сайн нэгүслэг авдаггүй. Яа ямар авт. 예수 믿는 사람들은 원망해서는 안 돼요. Тэгэхээр Христ итгэлтэй хүмүүсийн хувьд өөсөө хайгаад хөмсөг сангадаж болохгүй байна. 자, 하나님이 내게 주신 그 은혜를 붙들고 오히려 감사한 사람이 돼야 됩니다. Харин ч эзнээс өгөгдөж байгаа надад байгаа зүйлүүдэд талархаад бид нэр тэг нэгүслийг харах хэрэгтэй. 우리가 데살로니가전서 5장에 보면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이런 너희를 향하시는 하나님의 뜻이라고 말씀하죠. Нэгдүгээр Тесалоник 5 дахь бүлгийг харах юм бол тэмдэг байж чи тасалдгүй залбир таларх бүх зүйлээр талархал өргөөч гэсэн байна. 그래서 데살로니가 5장 16절로 그 17절에 보면 17절에 범사에 감사하라고 그랬지요. Тэгээд нэгдүгээр Тесалоник 5-ны 17-д харах юм бол тий сорилтын донд ч гэсэн талархах гэсэн. 하나님의 은혜에 감사하지 못하기 때문에 원망하는 겁니다. Тэр хүн яагаад өөсөө хайж эхэлдэг гэсэн чинь нэгүүлсэлд талархахгүй учраас өөсөө хайж эхэлдэг. 이스라엘 백성이 애굽에서 출애굽하고 광야에서 쓰러진 가장 첫 번째 모습이 원망이라고 그랬잖아요. Тэгээ Израильчууд Египтээс гараад эзний өмнө дахиад нэгдүгээр их шалгалтанд хамгийн түрүүнд унсан зүйл нь байсан гэхэлэр өөсөө хайсан. Талархаагүй. 우리 자신들이 항상 원망에서 벗어나려면 모든 책임을 자기가 지면 됩니다. Тэгээ бид нар тэгвэл өөсөө хайхгүй байх араа зам нь юу вэ гэхээр хариуцлагуудаа би өөрөө үрнэ гэдэг юм хэрэгтэй. 또 긍정의 생각으로 항상 감사하는 마음을 품어야 돼. Тэгээд бас яах вэ гэхээр эерэг сэтгэлээр
талархсан ийм одоо юун дээр талархсан хандлага дээр өөрийгөө ингээд тавих хэрэгтэй. 두 번째로는 불만을 토하는 자며 그랬어요. За дараад нь юу гэсэн слэр чинь 자, 아, 불만이라고 하는 것은 자기 마음에 들지 않기 때문에 불만을 토하는 거죠. за дараад нь болохоор хоромч хүмүүсийн бас нэг онцлог чинь гоншхондог гэсэн. 자, 만족을 느끼지 못하거나 때로는 자기 욕심에 도달하지 못했을 때 불만을 토하는 겁니다. Тэгээ гонгоноо хаанаас гардаг вэ? Гингүүд би энийг хүсэж байгаа чинь ийм хүн өглөө гэдгээс гардаг. 우리가 디모데전서 6장에 보면 사도 바울이 6장 10절에 그랬나요? 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 먹을 것과 입을 것이 있으니 독한 줄로 알라, 그런 말씀을 했죠. Нэгдүгээр Тимот 6 дугаар бүлгийн 10 дээр 10 байна уу тэр хавцаа байгаа. Тэн дээр бас байж байгаа тий. Өгөгдөж байгаа зүйлүүдэд ингээд талархдаг ийм сэтгэл зүй байх ёстой гэсэн. Томч бай, багч бай, авч лахаар талархах ёстой гэсэн. 자, 그래서 여기 한번 읽어보자고요. 디모데전서 6장 5절부터 한번 보세요. 네. 5절부터 8절까지. 제가 읽을까요? 아니면 누구 한 명씩 읽을까요, 목사님? 그냥 읽으세요. 예. 제가 읽을까요? 네. За би дуудаж өгье. Эндээс нэгдүгээр Тимотежон서 6장 5절부터요. 예. За нэгдүгээр Тимот 6-гийн 5-аас эхлээд дуудах чинь. За энэ дээр харах юм бол ялзарсан санаа, үнэнээс хагацсан итгэл сүсгийг ашиг олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсийн байнгын маргаан гардаг байна. Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа давуу ашиг мөн өө. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй, мөн юу ч авч чадахгүй. Хэрэв хоол хүнс хувц сувнар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Харин баяжих хүсэлтэй хүмүүс уруу татлах ба урих зүсэн бүрийн мунхаг хор хөнөөлтөг хүсэл дунд юм аа. Эдгээр нь хүмүүсийг үгээрэл ба сүрэлд живүүлдэг. Учир нь мөнгөнд дурлах нь хамаг муугийн үндэс мөн өө. Шунасан зарим нь итгэлээсээ төөрч түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбжээ гэсэн. 아이고, 아멘. 여기 자족하는 마음, 어떻게 보면 나에게 준 모든 것에 대해서 만족하고 감사하는 마음이 자족하는 마음이에요. Энэ дэр бид нарт одоо тэр сэтгэл хангалуун байх гэж юу гэлж юм гэхээр надад өгөгдсөн байгаа бүх зүйлийн төлөө би талархах нь их чухал гэж хэлж. 그 자족하는 마음은 어디에서 출발하느냐면 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없는데 하나님이 나를 이만큼 살려주시고 이만큼 먹을 것과 입을 것과 마실 것을 주셨다. 그러한 믿음을 가지고 있는 모습이라고 할 수 있어요. Тэгэхээр бид нар тэгвэл ийм бид нар ч гэсэндээ улиг ботлоо яадаг сэтгэл хангалуун байдал гэж ярьдаг. Сэтгэл ханамжтай бай гэж тэгдэг. Гэтэл тэгвэл тэрийг би яаж бодохлоор ямар хандлагаас юм сэтгэл ханамж үүсдэг вэ гэсэн чинь 자, 이런 마음을 갖고 энэ 있으면 дэлхий дээр чи хоосон ирээстэй анханасаа гэж. Тэгэхээр хоосыг ирсэн. Тэгээ одоо надад хоосноос биш өөр юмуд байгаа гэвэл тэрнээсээ ахуулаад сэтгэл ханамжтай бай гэж хэлсэн. 이런 마음을 갖고 있으면 불만을 토하지 않겠지요. Тэгээ одоо ийм сэтгэлтэй угаасаа би ямар хоолтой ч ирсэн биш гэж бодох юм бол гонгонохгүй байх боломжтой гэсэн. 근데 거짓된 자들이 불만을 토한다고 하는 것은 이런 모습이 없다는 겁니다. Тэр нөгөө нэг тэр одоо хуурамч зөв биш хүмүүс яаж юм гэхээр тэг талархах сэтгэл байхгүй нэ гэж байгаа хүмүүс яаж хэлж чи би төрхөөсөө саятнаар төрсөн юм шиг бодоод төрхөөсөө надад бүх юм байсан юм шиг бодоод ч юм уу тэг ингээд өөрөөр хэлбэл үннийг бас ойлгохгүй нэ гэсэн үг. 창세기 3장에 보면 마귀가 하와를 유혹할 때, 자, 하나님이 창세기 2장에서는 에덴 동산의 모든 것을 임으로 다 먹으라고 얘기하셨어요. Тэгээ бурхан хэдлээ эхлэл ном руу очиж гисэн тэгсэн тий. Эхлэл уул нь эхлэл 2 дугаар бүлгийг харах юм бол бурхан Эден цэцэрлэгийг байгуулсан. Тэрэн дотор байх ёстой бүх юм байсан гэсэн. 그러나 딱 한 가지, 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 그랬지요. Тэгээ бурхан бүх зүйлийг өгсөн, чөлөөтэйгээр өгсөн. Харин тэрэн дундаа ердөө ганцхан зөв тий сайн мөг мэдүүлэгч модны жимсийг л битгий дээр хэлсэн.
자, 수없이 많은 열매를 다 먹되 그 중에 한 가지만 먹지 마라 그러는데 마귀는 찾아와서 뭐라고 얘기합니까? Тэгээ юу гэсэн бэлээ өчнөө олон идэх олууд байгаа тий. Ердөө ганцхан хэлбэтэй дээрээ гэсэн. Гэтэ муу нэгэн тий эмэгтэй дээр ирээд юу гэсэн бэлээ? 그 하나 먹지 말라고 한 것을 내가 먹어도 괜찮다라고 유혹을 던지는 거예요. Тэр одоо тий сатан эмэгтэй дээр ирээд тэр ганцхан анхааруула тий. Чамд энэ л байхгүй байна да. Тэгээ чи энийг л идэх хэрэгтэй дээ. Энэ идэхгүй байгаа учраас ер нь энийг л идэхгүй л ер нь болохгүй да гэсэн ийм бодлого өгч. 자, 어떻게 유혹을 하냐면 동산 중앙에 있는 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐라고 질문을 던집니다. Тэгээ яаж тэгвэл тэр өрхөн юунаас эхэлсэн гингүүт чи идчих гээгүй те зүгээр чамайг энэ модны жимснээс битгий идэрэй гэсэн юм уу гэдгээс эхэлж асуултаар. 자, 퀘션 마크를 이렇게 달게 만드는 거예요. 의문점을 갖게 만드는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол асуулт асууснаар тэр хүн рүү нэрээ юу лээ гэсэн ийм одоо эргэлзээр оруулж эхэлж байгаа нэ. 자, 그러면서 살짝 코치를 합니다. 내가 그것을 먹으면 하나님처럼 될 거야라고 속삭입니다. Тэгээ тэрний дараас нь юу оруулж ирж ирэнгүүт чинь бодлыг гүнзгийрүүлж өгч чи тэрнээс идчих юм бол бурхан шиг болох байхгүй юу гэж хэлсэн. 자, 마귀가 자, 하나님이 다 주었는데 꼭 하나만 먹지 말라고 하는 거에 대해서 우리는 모든 것을 많이 줬는데 저거 하나만 먹지 말라고 그랬는데 야, 하나님이 나에게 100개가 있으면 99개를 줬는데 너무 감사하다. 하나만 줘도 감사한데 99개를 줬다니 너무 감사하다는 마음을 다 버리고 그 하나까지도 내 것으로 삼으라고 마귀는 유혹을 던지는 거예요. Тэгээ яаж л чинь уулын тэр заачлагдаг тоогоор бодъё л доо 100 ширхэг гэж бодъё. Бурхан надад 99-ийг нь өгсөн. Нэгийг нь тарин миний чимчин чи энэс битгий дээрэ гэж. Гэтэл би 99 байтугай надад нэгийг өгсөн ч гэсэн би угаасаа хоосон ирсэн хүн бол баярлах ёстой тий угаасаа шороноос бүтээгдсэн хүн бол. Гэтэл юугийн Еваг тэр могоо яаж өргөдчих нь гэхлээрэ гэтээ чамд нэг нь ч гэсэн байхгүй байж тээ гэдгээр ингээ өргөдчих. 자, 한번 생각해 보세요. 우리는 흙에서 출발해서 아무것도 아닌 존재인데 하나님이 에덴 동산도 주시고 모든 것을 다 먹게 하시고 온 세상을 다스리고 정복하라고 하나님이 은혜까지 주었는데 그건 생각하지 않고 하나를 더 먹겠다고 유혹하는 마귀에게 넘어가가지고서 도리어 하나님께 감사하는 마음도 없고 은혜도 생각하는 마음도 없고 사족하는 마음도 없는 그런 유혹을 마귀는 던진다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл те надад угаасаа 99 байж гин. Нэг шороор бүтгэгдсэн хүнд бол 99 байтугай байхгүй байсан ч болох байсан ч гэсэндэ 99-ийг өгсөн ганцхныг бурхан өгөөг. Бурхан эдэн нэг бүтээгээд эрх мэдлийг өгөөд, сахирах эрхийг өгөөд, тэгээ идэх уухыг бүх юмыг өгөөд жаргааж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр муу нэгэн яаж нэгэн чинь тий гэхдээ л чамд бурхан өөртөө адилхан болох эрхийг өгөөгүй штэ гэдэг дээр ингээ анхааруулж. 그래서 이 거짓된 사람들이 이 불만, 불평을 통하는 것을 보면 그들은 감사나 하나님의 은혜에 대해서는 전혀 모르는 자들입니다. Тэгээ эндээс ингээ харахад яадаг гэхэлэр чинь сэтгэл хангалуун биш гонгон жоо хүмүүсийг харахаар яг энэ шиг хаашилдаг. Өөрөө 99-ийг авсан байгаагаа мэддэггүй. Өөрт нь бурхан тэгээ авах ёсгүй байсан ч гэсэн өгсөн гэдгийг ойлгодгүй. 그리고 여기 정욕대로 행하는 자라 그랬어요. За тэрнээс гадна яасан гэсэн блэ? Тэд нэр хүсэл тачааллынхаа хойноос явдгаа гэж. 그 정욕대로 행하는 모습에 대해서 에베소 2장 3절에 이런 말씀이 있습니다. Эфес 2-ын 3-ыг харах юм бол ийм үг байгаа. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 이런 말씀이었어요. За өөрөөр хэлэх юм бол Эфес 2-ын 3 дээр тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ мах бод болон оюун бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн мах бодынхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байсан. Бид төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнгэн хүртэх хүүхдүүд байсан гэж. 정욕대로 행한다고 하는 것은 뭐냐면 여기 있는 말씀처럼 자기 육체의 욕심을 따라서 자기 마음이 원하는 대로 하는 것이 정욕대라는 거예요. Өөрөөр хэлбэл махбод одоо төгсөл тачил гэж юу хэлж байгаа юм? Миний бие махбод юу хүсэж чинь тэрийг шууд хийдэг. Миний бодол ямар байна гэдгийг шууд хийдэг. 그렇기 때문에 거짓된 자들은 자기의 욕심을 위해서 자기의 마음에
생각대로 하는 것을 하는 사람들이란 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр нэг үнний биш хүмүүс яадаг гэсэн бэ? Өөрийнхөө хүслээрээ би одоо ингэмээр ингэв шууд хийдэг. Би тэгмээр ингэв шууд хийдэг те. Гол нь миний одоо махбодын бодол хүсэл тэр зүйл маань надтай ингээд хаан болцсон гэдэг. 우리는 정욕대로 행하는 사람이 아닙니다. Бид нар болохоор яадаг вүлээ? Махбодын хүслийг ингээд дагаад хөтлүүлдэг хүмүүс л биш байгаа. 우리는 하나님의 인도와 주장을 따라 살아가는 사람이에요. Бид нар бол Бурхны нэгүсэл ба удирдлагыг дагаад амьдардаг хүмүүс. 욕심이 아니라 하나님의 뜻을 찾아서 살아가는 사람이에요. Бид нар бол тэг шунал болон өөрийн хүсэл биш харин Бурхны хүсэл нь юу вэ гэдгийг хайдаг хүмүүс. 그러나 거짓된 자들은 그 하나님의 뜻과 인도를 따라가는 것이 아니라 자기 욕심을 따라서 자기의 생각대로 살아가는 사람들입니다. Харин хуурамчнууд одоо тэр үннийг бүс хайрладаг хүмүүсийн шинэлэр чинь биш те өөрийнхөө бодлоор надад би ингэмээр гэдгийг шууд ингээ хийж. 또 여기 이 거짓된 사람들에 대해서 그 입으로 자랑하는 말을 하며 그랬어요. За бас дахиад үсэлэр чинь тэд нарыг өөрийн үсэлэр чинь тэд нар аман дээрээ бардамнаж сайрахдаг гэсэн. 여기 자랑한다고 하는 것은 자기 스스로를 높이고 자기 스스로를 드러내는 행동이라고 할 수 있겠죠. Өөрөөр хэлэх юм бол те өөрийнхөө одоо тэр өөрийгөө өргөмжилдэг өөрийгөө те болж ийн бүтэж ийн гэж ярьдаг. 우리가 특별히 많은 사람들이 자기를 자랑하는 사람들이 있습니다. 그 조심해야 돼요. Тэгээ ялангуяа өөрсдийгөө те би ингэчлээ, би тэгчлээ, би тэгж бодоод гэд ингээд өөрийг зүгээр хаан болгож байгаа юм шиг өөрөөс мэдхгүй тэгдэг хүмүүс олон баг. 저도 여기 명함이 있지만 명함을 딱 보면 명함에 거기 뒤에 보면 뭐 자기에 대해서 이력서가 막 쫙 써 있는 사람들이 있습니다. Одоо тэрийг хүмүүс ядгалж чи өөрийгөө ингээд нэг бүхий л талаар илэрхийлэх дуртай. Жишээлбэл нэрийн хуудас ингээд байлаа гэж чи өөрийгөө заа юу тиймний захирал, тиймний юм, иймний ингээд бүгдийг ингээд бүр CV шиг бичсэн хүмүүс явж байдаг. 어찌 보면 물론 현대인들이 자기를 이렇게 피하라는 것을 어떻게 보면 좋은 어떻게 보면 자기의 위치를 갖다가 좀 더 높이는 일에 도움이 된다고 생각해서 자기의 과거를 갖다가 이렇게 많이 포장해가지고 이력서에 넣는 사람들을 볼 수 있어요. Тэгвэл одоо үед гэхэлэр чи одоо үед бид нар өөрсдөө сайн илэрхийлэх хэрэгтэй тий гэдэг утгаараа нэлээд одоо яаж л байгаа л да. Аль болохоор өөрийгөө илэрхийлэхэд би юу чаддаг гэдгийг илэрхийлэх илүү бичих тий ийм хандлага олон байгаа. 내가 옛날에 어떤 목사님한테서 어떤 선교대에 갔다가 명함을 하나 받은 적이 있어요. Тэгээ нэг удаа пастор одоо тэр нэлээд хэдэн жилийн өмнө гэж байна л да. Явж байгаа одоо нэг сайн мэдээгээр явж байгаа нэг пастораас ингээд нэрийнх нь хуудсыг авсан гинэ. 명함에 이렇게 딱 보니까 뭐라고 써 있냐면 아무개 교회 이 교회 써 있고 그 아래 담임 목사 누구라고 써야 되는데 부목사 아무개 목사라고 딱 써 있더라고요. 부목사 아무개 이렇게 써 있어요. 부목사 아무개. 왜 그러냐면 내가 얘기한다고 하면 부목사 강성용 그렇게 써 있고 그 아래 전화번호 하나만 써 있더라고요. 뒤에는 아무것도 없습니다. Тэр хүн алхаар юу эсвэл чинь одоо тэгэхээр тэр хүн яаж нэхлэр чинь тэр пастор болохоор дээдлэлт нь цуглаарах нэр нь тэгээд доотлолт нь болохоор чинь ерөнхийдөө бол нэг хариуцж байгаа пастор гэсэн л дээ. Гэхдээ өөрийгөө болохоор чинь туслах пастор гэж бичээд тэгээ уцад орооцсон юм биш. Харталт нь юу ч байхгүй хоосон. 그래서 다른 목사님이 소개할 때 그분이 나와서 말씀을 전하는데 그분은 큰 교회의 담임 목사님이에요. 담임 목사님인데 왜 자기를 부목사 아무개라고 하고 명함 뒤에는 아무것도 안 써 있습니다. 그냥 간단해요. 교회 이름, 그 다음에 자기 이름, 전화번호 하나. 뒤에는 아무것도 없습니다. Хүн бодит амьдрал дээр болохоор томоо цолгоны болон ахлах пастор байсан. Гэтэ яагаад гэж ütсэн болоо гэж бодчихсон. 아니 그게 원로 목사님이 계시나 왜 그렇게 표현했을까 했는데 나중에 이야기를 들었습니다. 왜 그랬는지. Тэгээ яагаад тэгж нэг өөрөө одоо ахлах пастор нь тийм одоо
ерөнхий пастор гэж яагаад тийч туслах пастор гэж бичээд ингэсэн бол тоо гэдэг шилтааны тухайн үед бодож ирсэн чи дараад нь тайлбарыг олсон. 그 목사님은 담임 목사님은 예수님이라는 거예요. Мгм. Тэр пастор үслэр ерөнхий пастор ч нь бол Иесус шүү дээ гэж хариулсан. 자기는 예수님께서 시키는 대로 하는 부목사라는 겁니다. Тэгээ өөрийгөө үслэр би болохоор тэг ерөнхий пастор болсон Иесусээс заавар авдаг, түүний дагуу ингээ үйлддэг туслах пастор 그래서 шүү дээ. 명함에다가 부목사 누구라고 쓴 거예요. Тэгээ тэр яаж л нэрийн хуудсан дээр тэр утгаараа тэгж бичсэн байсан туслах гэж. 근데 제가 그것을 잊어버리지 않고 상당히 음. 큰 도전을 받아요. Гэтэ тэр чинь олон жилийн өмнө байсан ч гэсэндээ пастор одоо бол тэрийг ингээ мартаагүй тэрнээс ингээ одоо бол санаж байдаг. 그러니까 마지막 때가 되면 많은 거짓된 사람들이 드러나는데 그 사람들의 특징은 자기를 포장해서 자랑하는 일에 열중을 다. За тэгээ одоо ингээ харах юм бол те эцсийн үед болох тусам хүмүүс яа гэсэн бэ? Өөрсдийгөө дөвлгөн те өөрсдөө ингээ би гэж ярьж ирнэ гэдэг юм их байгаа. 또 이 사람들은 이익을 위해서 아첨하느니라 이렇게 말씀을 했어요. Тэгээ үгсэлэр тэр хүмүүс өөрсдөд нь надад ашигтай гэх юм бол те юу л юу хийнэ гэж хэлсэн. 자, 자기 이익을 위해서는 다른 사람들에게 뭐 어떻게 보면 온갖 미사여구를 써가면서 어찌 보면 아첨이라는 단어가 뭐냐면 다른 사람들을 이렇게 높이는 것처럼 하면서 자기의 이익을 취하는 모습을 아첨이라고 합니다. Тэгээ тэд нар яг хөглөж чинь эцсийн үед те хүн өөрт эцэст нь надад ингээд нөгөө ашигтай гэх юм бол хүмүүс тусалж байгаа юм шиг аашлаад те хүмүүсийг ингээд одоо хэрэглэн те ашиглана гэж хэлж эцсийн үед тийм хүмүүс олон болно гэсэн. 이 아첨하는 사람들은 간사한 사람들이지요. За тэгэнгუთ чинь яах вэ? Тийм хүмүүс ч бол нэг талаараа үг үйлдэлэн зөрч байгаа гэсэн утга тий. 자, 우리는 간사한 사람들의 모습을 닮아가지 않도록 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тиймэрхүү хүмүүсээс өөр байх хэрэгтэй. 자, 그래서 이 거짓된 사람들 이렇게 이런 모습을 가지고 있다라고 유다는 결론적으로 자기가 비유로 증거한 말씀들을 정리해서 이렇게 어찌 보면 결론을 내리고 있어요. За энэ мэтчлэн ийм хүмүүсээс бид нэр болгоомжлох хэрэгтэй гэдгийг юудаа ингэ сануулж өгч байна. Нэг бүрчлэн бичээд. 자, 우리도 이런 거짓된 사람들을 잘 분별하고 때론 우리 자신들도 이러한 사람이 되지 않도록 해야 됩니다. Бид нэр ч гэсэндээ ийм хүмүүсээс маш ийм хүмүүс ялгаж салгадаг байх хэрэгтэйгээс гадна би өөрөө гэдэг өөрлөгөө өнгийч те бид нар бас маш болгоомжлох хэрэгтэй. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр энэ үргээд дуусгая. 우리가 좀 특별히 이제 우리 지금 학기도 이제 중반이 넘어간 것 같아요. 중반이 넘어갔는데 우리가 마지막까지 좀 힘을 좀 잘 해야 되겠습니다. 다 해야 되겠습니다. Хэдүүлээ одоо ерөнхийдөө бол нэг одоо